No evo, drugič ko bom šel v Avstrijo, bom tega pokazal. Ja, prav, da to je bilo Doručko, tam v 33. do 39. So bili v prvi svetovni vojni. Jaz sem drugi v bataljonu. To je pa samo delala tam, dolgo. Ja, ampak ne postavil sem se pa, kada je pogreban sprevod. Rekao su kada je pogreb. No, pa trebaš prestati štići. Dol zelenice, stran! Stani. Operacije dol! Operacije dol! Operacije dol! Orožje na pas! Operacije dol! Edaj, na motor, vidi. Vroča cona! Vroča cona, fantje, paste, oči na pecle. Dajmo tlele dol stopet, nevarni ste, ker ste previsoki. Dajmo dol. Ja? Kazi? Čuvaj. Evo ga, tu napred je. A ne, iza je. Ja to sve snimim. Samo dun. Kamata kako je već se